Ki MDC ka Voice the People Party VP ki lapan pau ka jeng Sudom ya Deputy Chairman ka JHADC Uma Wailat Damishwa Singshai uba penya ya kedor bar menin kesngi halor ka jeng bom yo alat ki jongki ban ya siap menta hakan ta kali jeng kali namar balapan kot no ya kedor bar menin hi kesngi kini ki MDC ka VP hadir belakot ka dorbar ki la leitor marmar syakam rajung Deputy Chairman jong ka janti hil oton masu Street Council dan ni ke JHADC ban pesngeu ya kini ke jeng le jung u klem dayat kat kum kendon ni ki rule penyak dorbar da ka bakan tu bakum kini kim dai syuk banjie nang ne skmat ha ka jeng kren bak kelap thai kubor kite ki MDC na du noi lam ka ling persya uma AA chulai ula pen pau ka jeng sosi ka bak krau wat ya ki motion ki ba ulong ora banyak kren nrei la pendok pendam ya ki bat kan ni ka long kum ka jeng le don bor kat kum ka rule of business section uong badai ban peteng ke dorbar hak sngi bobot om tang si sngi ul ong ki katuk ani ki MDC ka liang persya ke layok ban keli jeng keli tang marlai teli bat ki babon ki MDC kim yo alat ban sia menta ndak bapan kut jubor ya ke dorbar kat bah kong Devi tongper kala ong kat ni ke jek pen kut jubor ya ke dorbar lior kalong dak jeng thau Chairman ya Deputy Chairman kal ong baki don sibon ke jeng keli ki bakwa ban yo ke jeng pensai kawai halor ke jeng ujor ejhar ke hito ya ka Sonapur Wet Bridge barka rata cara Forest Beat Office da ka baong kani ka de ke jeng pen baitwa jong ke liek senchar ban kot no ya ke jeng hilang lada ki le kamne kamot ayu baki pan ke jeng keli ke resolution bat ki motion ong kong Dewi tongper bat kani ke jeng syak pendo ikin rew teli ke jeng keli kalong ko ba pendo mensem kom kinong mikmat uma jam sya prang po tam ulo ong kani ke jeng le kalong ko ba ki pan khai ni ki rule kendon ladang ngim yo alat ban kren hapo yang terbar kumnong in lek kren surak uparem jori kani da ka baong wat ap deng ke jeng hier ba ka hiran ka kosel henrei la khang lat pan ban kumni uma ne himaya la mari ulong na kali kan hon leng pasha ka parem jori kani ke jemput kot jubor ka dorbar na marwat ek resolution ka bawara kala sya pendu no uong kani kamlong ka jeng kwa burom ha bawara resolution henrei ka long ka jeng pha hik pai ba ka chai pen rew sep e ki jeng pan kre bat ki jeng pulikot nang ta ki isu ka jai pen rew henrei nga klem yo alat bat pas ngewi ki lai teli ki jeng keli ong uda miliam so uong hak bay day ki jeng keli ke bay day ki jaka kapot wat kausel kala kenok pen ban sok rajala la next state border bat kani ke pen ko ki bor jeng kausel bat kani ki jeng pen kot ya ka dorbar kalong ka balek ran ya Deputy Chairman kat ba umagre sentos susngi ulong na kadaw jong katuk aningot ki MDC kila siem ya ka bor hakti bat pen kot ya kani ka dorbar laong kite ki MDC jong kaliang persya